aman kemarin ya. Kemarin nah kurang lomba nu kan minggu biasa nah. Leri ya tak korong ah. Oh my god. Wow. Di kok kemarinnya sana dulu ya. Kenapa Dur? Ada ya kebersihan korongan nu cok-cok. Abah ini mana nun? Budi nang korong situng nake, nang korong harian. Kiba dam masambin may bersih Dur. Budi lomba sedawi. Ini mah beda lomba Dur. Jangan saya toto pulang corona. Buka setilawi. Kan setelah new normal. Sepenting ko lang ang kuy masker. Oh, Udah mau bendur, mau tahu kan new normal. Maju mo nora marin ah. jora. Kau tuh manun pun kuntara manco ke lawangan. Boh, ban kita tawa kulintang manu ng lapangan. Bisa silat manun bendur. Beni ko na silat atong set. Pulang ni mano din ban gitu. Pas apa wi? Kemunduran. Gila din ko terus ya mulia. Demak wi, minta norongku. Enjo kon di tugas kuliah kita mari. Lah, nak kena pelajarongku ban mun dia. Apa iya kayak joko mahasiswa. Kan boen kok. Coko manu. Manun kun antara manco ke lawangan. Aku nah mahasiswa. Capok huak ngakan telur tengah malam langsung yompa. Oh iya latino kok terus Dur. Iyalah.
Halo. How are you? Lu. Ben siapa? Saya Mujekrab. Enkrap. Bila ben datang dari luar negeri? Baru kemarin Rit Narit. You mau kemana? Aduh. Kok tak tahu bahasa apa ya? Mau ngadu manuk. Nang lomba. Lomba apa? Lomba manuk. What is the manu? Aduh, lober. Lomba manuk ini. Oh, bird. Iyalah pacan bet. What bird is this? You kenapa, Din? Kok garuk-garuk? Gatelan ya? Kok tak ngerti kerap kebentan bet. I'm sorry. Saya udah terbiasa ngomong di sana. Iya, apa can bet? Kok mangkat dek lurap? What? I mean it, Dur. Aduh, apa boleh jikrap? Tunggu dulu. Saya penasaran dengan bet you. Oh, berat apa kerap? Berat apa kerap? Berat apa kerap? Burung you ini burung apa namanya? Oh, burung ini burung curug-cuk. Oh, curug-cuk jenis baru ya, Dur? Enggak, burung sini. The name is curug-cuk ya, Dur? Iya curug-cuk, lober, bele. Tumpes sekali. Oh, ada lumbanya juga. Boh, banyak sudah setia. Oh, unik ya bunyinya. Waktu hell. Boh, iya banyak selebur setia. Oh, berapa harganya curug-cuk sekarang, Din? Sampai 100,000? Kalau harganya paling enjek lah 100 sampai 500 mun sekelas endi rekrap. Kalau harga sampai 1 million kayak apa, Dur? Apa 1 million jikrap? 1 juta, Dur. Ya gacor nang lapangan krap. Oh, very good. Lobar good. Ya po good. Oh, punya you berapa, Dur? Ya mung kayak endi ini muda. Oh, masih remaja, Dur. Bebeni krap. Tang di ini muda. Muda. Apalah bahasa nak muda ya? Pokoknya tidak larang ini krap. Oh, maksudnya murah. Iya murah. Mak jumplongan kok krap. Oh, you pusing. Oh iya, saya mang kedeboi. Oh, yes, already. Ada Riadia lakur wah. Jela kok mang kedeh. Yes, careful stress. Muntah ngerteh, tengah tejong. Yes, nah. Lah, bungar kesek kita menjok trap untuk apaan? Riadi, 100, seberang kalir gerak pun. Alhamdulillah. Begitu benar soft. Modelnya lagi. Iya. Jaga yang mbak. An ya siap tak anda. Bawa kondi tugas kuliah kita mare.
Bun boleh gini dia jarang gue gila. Oh, jadi aku kira nanti ngambil mana dulu ya. Eh, Demak abang makan masker. ya ke corona ke. Oh, iya. Bun tahu gila tuh. Apa? Gila kok ngelen di tangga keruang bedet trek orang mereka sepeda. Mak bisa. Jering deh iya gila jeretan dur. Bedet trek, Hah? trek sepeda. Le treknya oleng. Terus? Ya oleng mak bocor. Trek kereta sampai mereka sepeda. Jangan parah lah. Terus pas trek jadi rumah. Enggak ada mah. Bos, tal kerja aku naro aki ngocol kumpengan. Ya, gimana tadi ya geng? Kau tak bisa ngalah orang kerja selincer kan ban. Tuh dia mun ban wi, parta aja bo. Aji ban kun kerokok ki ngocol kumpengan. Mulai kini bini bendeki. Jadi dah iya kan ah. Semua mabah beda berengah, beda tamu ya. Ntar kalau mana beken, langsung kita beli rokok. Mari tak ngocol kembangan ngangko deh. Cuk kalau pai subscribe pas, yo. Oh yes, kalbu listrik. Oh, cuk jenis baru itu. Hah? Lewan. Jadi dah iya kan ah. Beda tamu ya. Hai guys, jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel kami Warung Project.